Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ginong hikai lower primary na keleng saudong ka khasi bat jantia hapo ka shatri jong ka All Meghalaya Primary School Teachers Association bat ka All Primary School Teachers Association. Hne kasngi kelai kenduk lang ban sngap i jing pensai ni ginong yalam kaseng halor ka jing dawan na ka bentaban penembyang ka old pension scheme ban pentrei kampurano ka kambalai thali bat kiwe kiman. Habakrana kani kasngi General Secretary ka AMPSTA bat APSTA uba FC Shulai ula batai halor ki kam ki ba ka seng ka le kham tam man pe ya ka khya ka shan ji no hikai khram pe chiliang la ga de no hikai deficit ne no hikai school sarkar ulong ba wala shibun ki jing e ki kan du ha ka linti ya jong ki hnai kim ju kan ran din shu shu ulong ba ko munong ya lam khot wer ya baro ban wan sha ka jing elom pat ba kaban salong ka saw tere unai lor ar hajar ar pulai ha ka ba ha ni kasni ken se karan halor ki mat ki bai dei ki no hikai Kentai ngingin sim laran tang halor jabata ban hun eleksi eleksai ban ila poisha du sport deli barang itu kepor misko burom lu ya lihat warno is sama belong kupa jauh konran mau dolong lu dapat lu ya kata kekerdan hukum union level Deputy Minister of State. Badaga juga por ru iba pita ji mar banyang kapa jong ko ampren. Bolong MP juni nilai bat nilai kendo yo Arjun Singh. Bolong Human Resource Minister. Badaga juga por nilai kendo ru ya Prime Minister jong Green dia. Manyatai bat panyakren ni gani hangte po kamra po parlimen pada wakat tu prime minister yengi ye ta jingkular naga bo tho ka wega city from the desk of the prime minister bade gani ga city ngala shan naga we ni ki souvenir ki chongi ban pan pa ba adi nung do mile gren bade ga jing tristam jong ki minister kong ki jong ba rowel jong ba nong tu OM nong tu kibi le sim ni karai ban sim ti school primary the district council bat kata gajia aga atrik jong banai jun jong snem shiejar kendai spa kendai kusa bat dei agni sngi bat agni snem ba kilas pas ka apo assembly ndaka baki ong ka Meghalaya taking over act 1994 but hangta la simti ya ki school primary bat kilalong jendu sendan kinong trai kam sarkar nomor hagta ka akko bagi DC LP school kin kalalong no ki government LP school but kini ki grand in aid but kin kalalong no ki deficit dia gani ka state ka jongi bangila seng gani ka session layan bat ila telun sipun ki baro bat ki records leni ki ki papi kwa ban yo chip kitan ki papiang ba apo ka office trikam ka jongi bat hadin mengila job ini ki case ngilai sekobai pat ka case kata glong ka jing yadei bat kinong itai deficit matrai bikin mau bakinong itai deficit kim juyo issue yo ba tang ka pi ka joki ka basic pay bat ki allowance bat hadin bagi la song thai kim yo su bat ka kut ka jing song thai jong ki kilam kino ki jing mentoi dia kan ka case ilai ale ka snem har jar lai ka simpor adu sipo snem ka ti ban ile ka case bat mila job ka case ha ka snem har jar khat lai pada mila job ka case ni up kumbalong ni Pak Lewis Mentan baka sarkar kan le lakalong ka sarkar balsansya da ka kongres ni balada sansya da ka nuru ba iman apo ka state ka jongi til da pimpelong ki jingi ki lani da pimpelong kinu kijing dawa mi sport surok kalong ka be ya ka sarkar bakan pentrikam bat nda hadin untuk ngilayo ay gani bat ya ngilayo kendu ya Chief Secretary ke por ide de bla WMS Perian
But hadin begini kendo but Education Minister Dr. Asin lalu ilalai shwa de lenti ke bacai-cai. But ilaong iki bangila job ya ke kes tela da phim pentri kam ya ka miman sing in hai the contempt of court. But hadin kendo Education Minister kaga slam ar khat ar ila khat ingi kamera but ngili sanya ga agreement Habdeng Education Minister Commissioner juga Education berpengi makin penterikam yang gini di jengmentoi bagi nom kai gini banyo ke CPF mat ke DCRG kalong kabapin sayi bat pin sami ru haus nam arajar arhusan bat kata kalong kani gwe go ordan kabalami shwa hau arajar khatwei bat kata kalong kebadan hang ni kalong bakitu kinong hikai kibalong unqualified kihapan song thai jubor no matin dapat yang ni kini tay tanggal list tang po khasi kabalo penmi wat iki kerteng wat iki kijoki ketarik pakin song thai voluntary retirement bat kini ke voluntary retirement ru kadai ke scheme ke bahakila penmi kini ke ong bat kalau ra dawi officer ubadairu daw officer ubapenmi kenrum keram hakabayadai bat kakam siali badai ni tu officer ubalaler bat ubalapenmi ikini bat adin ang dia ubalapenmi ikini ke list bakitu ginong kai kipadai tang classified class 6 gini kan short height no bat kibapli gede ke service ke joki kalong pindapat ini kot pensai bagadan stang ko balai snem ni kindu no ay pension ka joki lani kindu no ay jingtoy joki makin liban op no dagani ka voluntary retirement benefit PRS giong tenre ka session jongi kayang talibe away ban ngimsha ay ka ban pentrikam ban aga bakado kini kinong kay gibana day ban shong thai no hakata ka VRS andre kiyo ban tre ban menta ki bam ni pension ka joki kabalakisan basapo jar shibana kata kedai kay kabal kanika session jongi tale nang keren ni pi ndai banga keren dagar miang setur pidan di media hangni hilaban sender hilaban sim yakini ba pini bakalong ni en kumta bat kabancia kalong ha kaksantrik jong benai September jong besnam arjar khata habangi pelong ke ki ke becur ha nadu negaro na jantia bat na khasi hills haka bangim pakhang ya ka sarkar bahkan pelong ya katu ka teachers day hangte ha lendet jong kani ka convention hall yile wan bat yile pakhang tu muni ju officer khot yang asikendong but wong for the sake of my prestige please allow the government to hold the Teachers' Day celebration. Ubri uperkhat balik si, dah kebakerpat yang unung yalam, kalapan long, bat ngalapan penkeren, yakinong ikai bangin nyaweng no, yung kacing yaki. Mereka cuba aku mengayu kata kapur kalong. Yes sir, if I will think for your prestige, what about my prestige? Ngalapha yakinong ikai na keleng keri banwan, hangtei banya. Pakhang ban numisya bada kata kasi tip nem kalong kecingcap ko khraw ini har pakinong ikai ki khanyam badan asusi badan ki batho city tu yang na than clear ki balawan kinong ikai bat ki ong ema ka sashkor jungi kala cha ema ka baji kala ha nang tal da pilek the next day pin pet ik slipper ki bayat lingba na tu ndet governor house hadu ang to hakatu ka hall malaklet kerteng na unta kata nang khmot kini gini slipper bagi belat takut nomor balai dan tadi weipat la care ini dik ki pergi ngatrai pindah lapeng ngahadu mentaro kita kikot kebor kidang dan bat buat yelek kai bagi kinong kai bat abalan kata tahap itu do IP belajar kinong kai na Janti Hills lara lupa dikipin sebenarnya dikilara dikipin tu lah bu itu di brigade untuk baru kai
Bat ang pangingin ya khang ki pulit khang tu berkit lap shu. Bat kini nong kai kan thei dau pin dei tu ki ba up ki pulit ki ba up bat ki bamsha ki ai tak tak du pin da la ti pin la khum ka shut la yo ban kan thi shu. Bat ni la yo si sha. Ya kata ke jing dawa ke jungi bat ni yo. Ha ka be dei bat ka wei bat ka benta ba kiong ban provincialize yu kini school ngatrai bisio sngo to por ndai ka session jongi kam dei ka session ka perkhat tang yu ka met ka jongi ka dei ru ka session ka pa pej bat ka i ya ka jingpit jingpiang yang bat halo jong kali ka provincialization ya ki school ki ba kitu kinong kai haka lama jong ka KGT STA ya kile shat ben ha baka sarkar kan provincialize no ndrengi ndai bangi persya learning eu mi hapan perkat baki school ki babon hakani ka jala ka jongi kideng school ki balaran da ki school mission ma da ki school mission kala balong ki Catholic kala balong Presbyterian kala balong ki sengkasi berti bala da ki pelong ya kani ka provincialization ka sarkar ko ong bahakata ka sngi ka babhipit pelong ya ka provincialization hakata ka sngi phi hapan IT no yang di aset ki joki baro kabumud hadu ka yeng kum gani ka senjentian provincialize ka mi hapan IT no gini ka banling ka jongi gini ka cakah jongi syukur sarkar bat an sebelum government ni tenre ni persya manim ko apakan takan wan ka provincialization rekino itai ki ba shwa jong kata kilong ka danbok namar balai baka klempat ni gani ka kentin provincialization reka syusim tibe ka sarkar hag ka bupor bat ki lalong government mentah la da ko akan long government pihak ban le ya kita ki kendor i ban ya pher kala ya pher lut ka jingyo barokai na trai pingai ka kata mo tang sisni bahaka do ka life way trik jong banai march jong snam arhajar shipho kinong hikai ki bathung haka shitrik jong banai march arhajar shipho kidang yo pension Henry kinong hikai ki bathung pat haka shitrik jong banai wasaw jong snam arhajar shipho kimyo asu ga pension ga jong ki bat ki hapan pentrik tam da kata ka NPS ka new pension scheme tang ita ijing pen da dei no de ki panai mlele penmi ko order pat kali kana bu yu ki am dei tam ha kani ka state ke jogi bat ka habru ha ka ri India baro kawai bat yu kani issue mili kren ya ka ka por hangte ya por Delhi ndrei ki sarkar kam shashkor Kisko kelak dia bala dengan itu IP banganda wanra IP ya ka ai ka baki MLA jongi kiyo ba hadin ba kilalong ginong mikman hapo sitem kata sansnem kiyo ai ka pension ka joki ngam tip kia tip dia mi kata bau chairman Learning minister kita lagi kategori ke baki ki ban yo ki driver kat nungut ki pion kat nungut ki cleaner kat nungut kat nungut baro khat ndrai kat ba unong hikai government pa usulong tang government ban yo tangi kita yo ki be pat ki jing mentoy wat tangi ke head teachers alwan ke badai ban yo ro la pendu no ika But yung ini isu ngilai keren hangte po Delhi, Ray hagani kepalalong po Gandhi Nagar, kacaka jauh Modi but one Modi, nilarai ya kawai, but kata kalau bangin ya ke yatra, bandawa ya kani kebentar, tu betul kat kubar ngan asu le kani si kopi, but kata kalau bangi kuat ya kani kawai. Quality education through satisfied teachers. Natrai pinum semua mong, nani pinum semua bakla bagi orang through satisfied teachers. Nomor balai ni bagi jingtung i kinong ikai teng teng kamuan hak tak ketai day thoi.
la dum dei bakadan ka session ka ban khi kum kini tinum ni ki ai la ni ki kendon ki bandan na ka banta ka jing thung kam ya ki nong kai hakipor mensual ada pipet ken da piwan man pe office ke jonga kini I habadang dan district council unong hikai u pas ke class 3 hikai u na class 3 de vapor ke jogi bangi pengki bangi ong be bantung nong hikai school primary po district council ni hang nong no de bantung do bala pas matric bat hadin nang tu ngidawa no bantung pat do bala pas ke 12 pas bat mental lawan pat badiman pas ke DLL rengkat lupat ke MTET bat hanging in yo ke ni kita ki quality through satisfied teachers bat pengin kio dia lo jom gani ke jingdawa hinpek hang ni idan ki benta ki bangingi la shim ki rai bat kata kolong ba ni kren halor jom gani ke wei ke pasutanat ha kolong ke NEP is silent on RTE Act, and the universalization of education cannot be achieved without proper legal backing. Kadang ni bentak, akan ni new education policy. Kalau ke sarkar peden ke pemi, kidan ki papatek yu kinong hikai. Tang yu kinong hikai baik kat sebalik pinsiam bakite. Bat kini ke jingi ki kat long ke bacur bah. Bat sedang yu ka naga santrik. Jong ni sepan bat ngin pengkut juga ha kesantrik jong benai Oktober ha kata ka persegi ke pengilatip juga kombaki ong ke World Teachers Day bat ha kecing yakshi ke jongi naga benta kani ko old pension scheme ka basngo tenan kelong banyetu EP bakat panginang yakshi kitu ki state ki bala pendu no ayo kani ka old pension scheme wala pentrikam dag NEP kuma Southly state kila dep banthok hang ni pekani we are very happy to share partial success in this matter especially three state kani hang kapor bakmi kani three state rai menta kila ong Chhattisgarh Jharkhand and Rajasthan bat menta kala rung se Punjab bakala pentrikam kani old pension scheme Bakat mengayo manpej bat bani nagi YouTube misyam wat ke Karnataka uciu berdasar pemerintah uang ngin pentrikam man revive yang kani old pension scheme. Habo West Bengal rutang iki ter bat kani gelong wat ke state ke jongi late basupej bej kata ek kile na sate imban siwi habot kini nyang ko mu klentip an. Dia lot jong kani ke pentam sungsi kelong ba yang inong ikai batung hadian jong kasitrik jong hadian kalai ko itrik jong panai March arajar sipo kimyo shu gani bat gani ke NPS patru ke dan lagi jong ki an tip nga sungsi kelong ba idoni way officer ya kani ki an jong ke NPS menem step na bangala plate ki file ki jongi jong pi ban wan rai gani kot leng kedop ko batidai bat gani ke NPS Lato hamda ba lara daita namar habasim ikut ngangana dut ruhang tu dan rei ngamyo syu kani bangan semua dika bat kani NPS kani pension scheme dai kadai ke deduction ke bagi IEP na 10% bat ke sarkar kan IEP 10% bangangai kum kijong iba Luis kitu kim dan kam ya kata NPS rei ya baik kata ka pokigong ke GPF General Provident Funds pati kani kaya baik ke jingken sipo EG NPS lu kaya sipo EG ndai ke jingi fair kalong hang ni kadai bitang ko we kalong bangi dawai kani ko all to revive the old pension scheme kadai tang kani ka nongrim kalong peningkop ka PE ba lada imei ba ipa jong pi ki government servan hadin bakila showtime lada kat padang im kalok kayo panpam yang ketu pension tang ba keduna no kendiam kam yo full pension kan dadan de percentage ka ba kilabu lupa bahala da uyap utrai bobam pension kata ka ba akmi lenti ula balok ulok leni kalok kila panpam yang ketu pension ka jengki tat hadu bakindala khlak lada jiapat pamdan shu upa leni kalok leni ulok bakila yaw
Nrela da ki khun jong ki kim pat long ha ka age ka bakhat pras nem kinang yo ban paham ni kani ka pension ka jong ki bat kani ka dei kata ko old pension scheme Nre kani ka NPS pat ka dei ka hok ka jong ki ka PP la share 10% bat ka sarkar ka share 10% kidan ki kendon ru ki bala kren hang to ba phimla ban sei lumari kani bat kan sawan ka pora ka ba na pila song thai ru Pindum yo ban say ka pu kinai pi hakata kadur jong ka pension ka bate ka hok ka jong pi ban pen pau pat sa ka perthai ba ka sarkar ka ai pension yu pi nei ka de ka contribution ka ba ma pi contribute ha ka jing shisha ka state ka jong income tan ka list ba ni sim benta bat ka all India naman mga day secretary jong ka all India ai ka jing terwa ban include ba ka state ka jong ni rukan ya dan bentalang hakani ka yatra bala da dei ba ka sarkar ngek ba la da kawan ka sarkar ka batmai hang tay ko Delhi KKA barafat kin slong ki batmai bat ngingay scam ru ba ninyo ya kata ka ai ka bangingi dawa ka sautrik ka slong ka sngi ka bangingin ya ban pau halor lai kali ki benda But kawai ka benta ka pangalong iki ka quality education through satisfied teachers. Kabaal kalong to revive the old pension scheme. Kabalay kalong bandawa na kasarkar bagay ban siyo no yung ki area ibasa jong kinuhikay deficit. Baladamday badan kaniga session ka jongi. Kata kabut kitu ki area balai persen ki basan persen be kinong kai deficit kim tbi kisukhen be namar balai kata kati ke jinglong ka badan hangi batang benta jo ki government ru kwa ip pinsha ye kani bang isuhun be basuyo ye tulong nei ngatrai mo ladangan tulim de mga kreneyo manual lani balwes lani badan gini ki government hau ya thu si nga kan nu ka basic ke jong phi bat kan nu ka tulok jong phi si banai phi yo na try ka ba ki namar bale mo kim tip la shu deposit be shaki personal account ki jong phi tip ni am ni pat ki deposit nei ni yo ban ken dal ni ban ki tip